Benvidos e benvidas ao noso podcast A Voz de Cortegada. Hoxe temos algo moi especial para compartir con vos. No noso colexio decidimos entrevistar as mulleres máis sabias das nosas casas, bisaboa, aboas, todas aquelas mulleres que co seu exemplo e sabedoría nos ensinaron tantas cousas ao longo dos anos. Neste podcast poderedes escoitar algúns fragmentos destas entrevistas, onde as nosas maiores contan historias da súa vida e nos dan consellos valiosos. Esperamos que vos guste e que tamén vos inspire a falar coas vosas mulleres máis próximas. Agora deixámosvos coas entrevistas realizadas polos nosos reporteros. Hai que xogar a la niña. A la comba e a la escondite. Cando niños eran tu clase. 19. Cuántos había en casa. 7. Cantos nenos había antes en túa escola? Na miña escola había antes 22 nenos. Canto era la casa? A ver, desde que nacín éramos 5, despois meu pai marchou pa América e quedamos 4. A que tú jugabas no tempo libre? No meu tempo libre xogábamos todos ao escondite e a todo a roda e todos os xogos de nenos que non se me acordan agora. ¿A qué jugabas en el tiempo libre? A la comba y a la Onivá, pero no sé cómo se llama ahora. Non sabe, que se el Univá non sabe como se llamaba ahora. E como era ese juego? A ver. A la comba con la cuerda, estaban dos niñas agarrando la cuerda y le daban y había que saltar en el medio. Y el otro, esa es la comba. ¿Y el otro? ¿Y el otro? Eran 2 palos, uno pequeñito y otro más grande, y con el palo grande se le daba al pequeño y a donde fuera. ¿Cuántos niños había en tu cole? ¿Cuántos niños había en mi cole? En mi cole había muchos, porque éramos niños y niñas. No sé, 25, ponle. ¿Y cuántos eran en su casa? ¿Cuántos eran en tu casa? En mi casa éramos 4. A que xogabades no teu tempo libre? ¿Qué jugabas al tiempo libre? A la goma y al escondite y el outro ese xogo que era así, non me acordo como era. Ya, era la mariquita, ¿no? A ver, A mellor era mariquitas, non me acordo. repite, Aldara, cantos nenos había antes na túa escola? ¿Cuántos niños habían en la escuela? Más ou menos. Moitos. Como 5, 4, 3 No, más. o 4. Nosotros somos 31. Nós tamén éramos... Antes era escuela de nenas e de nenos aparte. Pero éramos moitas nenas. En un colegio. Aldara, la última. Cantos erades na casa? En la ¿Cuánto casa, eras en casa? 7, 5... No, De fillos. eras 3. En total, cantos vivíades? Pois 5, 6, 7. Meu pai e miña nai 5 fillos. Abuela, a que xogabas no teu tempo libre? Xogábamos no camiño, a pica, aos escondites, a comba. Cantos nenos e nenas había na túa escola? Pois había uns 40 nenos e nenas no noso pueblo de Lordelo, que era unha escuela de pueblo, non era un colegio como o voso de Cortegada. Cantos erades na casa? Pois éramos os abuelos, os papás, eu e miña irmán. ¿A que xogabas no teu tempo libre? Cando iba á escuela, porque tempo libre non tiña, que tiña que traballar.
Pero na escola xogaba a corda, xogaba o palitro, xogaba as escondites, eran unhas cousas máis que non me acordo. Cantos erades na vosa casa? Éramos 5, que me acorde o abuelo, a abuela morreu, non me acordo casi nada. Depois era meu pai, miña nai, e eu e meu irmão. Non había Cantos nenos había antes na tua escola? máis ou menos que me acordo, sobre 20, 22. Eu chámome Saúl e vou entrevistar a miña vecina. Moi bien. A que xogabas no teu tempo libre? Pois xogaba, éramos moitas nenas. E cando tiñamos libre xogábamos. Xogaba con elas. E pasábamoslo ben. A que... Terlle que dicir aquí. Dicirlle que xogaba. Bueno, xogábamos... Mira, habíache un patio moi grande e había unhas boliñas. Entonces facíamos un rutiño e ali e tiñamos que meter aquilo no burato. Entón ganábamos, así non perdíamos. Tantos nenos había na tua escola? Moitos, haberá 40 e tantos. 45, podes dicir. E cantos eran na casa? Bueno, pois na casa éramos 6. Miña nai e miñas e dúas irmás miñas. E o pai, e o papá. Está... Xa está. Dime. A que xogamos no teu tempo libre? Ao tempo libre. A las cartas, así a las cartas a la noche, y hacer así, esas cosas, a las cartas. Cuando eras pequeña. Sí, sí. Después, bueno, sí. Sí. Cantos nenos había antes na túa escola? ¿Cuántos había? Unos sobre 15, que éramos niñas y niños, aparte. Cantos erades na casa? 6. 4 hermanos y los padres. Vou facerlle unha entrevista a miña avoa. A que xogabas no teu tempo libre? Xogábamos á comba, A que máis? a mariquitilla, A que máis? o balón tiro. Cantos nenos había no teu colegio? Na miña escuela éramos nenas todas, como 30 máis ou menos. Cantos erades na casa? Éramos 7. Teño que dicir meu pai. Vale, xa terminei a entrevista de miña avoa. Ola, voulle facer unha entrevista a miña avoa. A que xogabas no teu tempo libre? Hacer casitas, o escondite, as tiendas a vender e a comprar, e así. Cantos nenos había antes na túa escola? De 30 a 40 habría. Porque non estaban unificadas. Os nenos iban nunha aula e as nenas en outra. Cantos erades na casa? Na casa éramos 3 de pensión e máis 6, ponlle 6. Esta é a entrevista da miña avoa. Ola, son Hugo. Estou entrevistando a miña bisabuela Luisa. A que xogaba no teu tempo libre? Xogábanos un xogo que se chamaba o peón,
que era como a corda. A peonza, que sería ahora a peonza. Pionza, claro. Sí. Cantos nenos había na teu escola? Había, non o sei, porque eu nunca me mandaron á escola. Cantos erades na casa? Na casa éranos uns 10. Sí. Que sería? A ver, eu vou-te explicar, sen tú me estares por cousa, vou-te explicar primeiro e despois fagámoslo por... No, usted non pasa nada, usted diga. Non. Usted diga cantos eran na casa e listo, que isto Na casa eran sobre 10 ou 11. Pero eu no meu tempo libre de xogar mandaban má erva pras vacas. Hola, soy Samantha Freites, de segundo de primaria, y voy a hacer una entrevista a mi abuela Janet. A que xogabas no teu tempo libre? Bueno, cuando era niña solíamos divertirnos con juegos tradicionales que no requerían de tecnología, solo nuestra imaginación y ganas de divertirnos. Uno de mis favoritos era el escondite, saltar a la cuerda, las metras y el trompo. Cantos nenas y nenos habían antes na tua escola? En mi época escolar, las aulas solían estar bastante llenas. En mi clase éramos alrededor de 30 alumnos, entre niñas y niños. Cantos eras na casa? En casa éramos una familia numerosa. Vivíamos mis padres, mis 5 hermanas y yo, sumando 8 personas.